is zo te channel ka lo lom le vek chuwa January ni thum in rin ni sang ni som ni paruk ole tuntruma hianin Russia Ukraine in dona Russia Sipai nuai li chuang zetan thi ti hi ani Ukraine ram zazela 0.8 lakh ani boka Russia hian kumsang le som ni panga khan Ukraine Indo na amile sa achan na savio ni in media te chuan antar langa Indo na lakal pui chun zom zela nia in biak na homma se Donald Trump ro manna in ka hai nei tumin malaka nia amaro chu ground na front line na boru galo so sang ring ani December ni somni pakwa thotan ni khan Russia Foreign Minister Sergey Lavrov chuan Ukraine chu Russia President Vladimir Putin a chen na in Moscow ko chaklam ke emza sombor vela la Lake Valdai a bepui thlaka khana puwa kha Ukraine drone somko chuang zet bepui thlakna nia soi ania Russia air defense te khanan lo kap thla ania anin kar borok atran pha sawa trama in biak remna tura malak nakal mek po ati sukuk ni in soi ani bokane Kyiv sarkar hian Novgorod Region Russian Federation President chen na in long range unmanned aerial vehicle UAV somko pakhat manga firfiak bepui thlakna angtak meron che kha Russia atithin rimvio maya UAV zongjong hi Russian Armed Force Air Defense System mangalo ti chet vekani tin Russia Foreign Minister Sergey Lavrov chuan thu chua siamen atar lang heti lai han Putin hi achen ina khana omlova Lavrova Ukrainian counterpart Andriy Sybiha chuan rang takin hemi chungchang hi ron soin Russia pu na chu anola nikhat don lai liam ta Russia chuan Ukraine Putin a chen in beinia pu na chungchang a hian fin fiana diktak apeloni in Ukraine chuan a soi Russia chuan ni nuwa drone tla ke them angte vur chunga omdarne noi mai thalak te po ati chua kama se drone omna mun atlak dan le khoilai taka nge hi a omti fin fiana ape chuang lo ani Putina chena in Valdai munami be hi Kremlin chuan aphua chopani yang ti chu Ukraine lam ngai dan ani meka Russia a eptupol sota chuanin Putina chenna mun Valdai chengte chuanin air defense ka thom an threlo ni in asoi ve bok ani Putina chenna mun ron be tur helai Valdai ron paltlang drone te hian helai mun an ron be don ani chuan Russia Strategic Missile Force te East Kazakhstan biala Sipai thona te administrative unit solnet ni lake le chudiang hun te Russia airspace te an ron paltlang vekanga ya chuta chuan ingwagin nge air defense helai Russia aral matong le frontline omte hian an lo hmulo an lo ka thlak lo ti chu zona lian tak ani bok ani heng facility zong ram riami ron paltlang drone te hian engwagin nge helai Valdai mun hi an ron thlen thei ti hi zona lian tak chu ni shrim bok Russia Defense Ministry chuan nuwa update an ti chuaka drone dang somli pakwa chu Brand chunga le Smolensk chunga an ka phla ti soin Novgorod bial lam hoin an thlok ni in a soya chutianga nei chuan Valdai mun lam hoin an thloka Brand region ale Smolensk lama an loka phlanwal an ka thlak bang hian Vladimir Putin chen in laman pan chutiang chuan Russia Defense Ministry chuan update an ron ti chuak thung ani Brand le Smolensk bial Russia President chen in ron beitur drone loka thlakna mun helai mun atanga Valdai hi kilometer zabor vela hla nia soi ani bok Washington a thingteng pakhat Institute for the Study of War ISW chuan Ukraine hebe puithlak chungchanga soi thin jinga hian footage hit signature tual chung official te thu soyamo tual chung media report te thu soi abe chan ni na soya 19 December ni somthum pakhat Ukrainian ina Ribins oil depot lotling taka abe chu social media tarlana ni chutiang bokin kar khat kalta a Rostova Novosibirsk refinery bay ani kha kar khat chung in strike dang engmoza ta omboka kha social media te tual chung media te tu soite chutiang atang po chuan hriat ani he Russia President
chenna poikhoina nia soi thuthang hi Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Florida United States President Donald Trump nena inbiak na hlotling tak an nei hnu ni khata thil thlenga nia Russia nena remna thuthlung engpo siamani hnuwa US paide chu Ukraine veng him turin ma laturati an ni don nia soi ani US in hetiang security guarantee an pomna ma saberani heihian police premier Donald Tusk chu kumsanela somni proktir lama Ukraine Indo na chu atop mai thei nia asoi nen po ein milviau ole Russia Ukraine Indo na ti top tur Donald Trump malakna alakal chhoje lakar masa khan Zelensky chu Washington akala President Donald Trump nen Florida chen namun maralago anin bia haneka kata khan thutam takan soiduna maro chu annuwa press meet an machonna khanin an sticking point la ni meg anin rem lo na chinfel ngai lo zinga khanin ram in sem dan tur ram lak chinfel dan tur bokha halania territorial concession chungchanga khan soi tur le in rem na tur engemo meeting ala chhop tur agenda lian takala hani chuti lai chuanin remna hnai ni in media dam takte chuan an puang ve boka nei to lam te pon hi an soya Zelensky chuan Ukraine tranrol puiram coalition of the willing tia hriat te chu January ni thum hian Kyiv anin mukhom don in a soya ni thum hnuwa France an mukhom le dona Russia Foreign Minister Lavrov thupuana chuanin Russia in bek na din hun chu thirle ta ni don hemini veken Putin chuan in Ukraine chimlam a an sipai te chu Ukraine chimlam bial Zaporizhia a ram an la lak lo te nor chhun zom zel turin a hriat tir bok nia soyani Moscow hian helai bial li a thena mun thum hi an thunun to Zaporizhia mun li a thena mun thum an thunun mek to ani kan pon thin ta kang khanin Ukraine ram Zaporizhia Kherson Luhansk le Donetsk ram bial an vain ram bial pali hi Russia Parliament chuan Russia ram chung nge ni tin thutluk nan lo siam to ni kha Donald Trump ro manna hianin Donbas bial panhi Luhansk le Donetsk te Russia ram hani anga chulai muna Ukraine sipai omte anin thiar chok thungang anin thiar chuana mun chu buffer zone ani anga internationally chuan Russia ram ani anga amaro chu ground buffer zone ni in ram panhi ten kutan thlak lo thungang ti kha hania tin Russia ina tuna rambial panhi dang Zaporizhia le Kherson aram anga apuana tang hianin Russia in thiar chuak thungang ti ani sanele sompalia Russia na lolak to Crimea po Russia ramani chunzo manga ti te ania tin Zaporizhia Kherson Luhansk le Donetsk ni lo rambial dang hi Russia hian la nual thawa Kharkiv lampang te po heta Dnipropetrovsk bial lamte tiang chuanin Russia hen la ka nei chau boka henga tang hian Russia sipai te anin thiar chuak vek thungang ti ania chu Donald Trump ro manna khana tel hani chutiang zongsong territorial concession chungchanga chuanin Russia Ukraine te hian thutluk na siam harsa anlatia hi an mutan an sticking point an drawback ala ni megani Ukraine Commander-in-Chief Alexander Syrskyi chuan Ukraine ram zawzong square kilometer noiruk sangthum zanga somnga amela zong chuan square mile noi ni singthum sangthum somthum le pani atanga 0.8 chu an chan ni na soya chumi la tur chuan Russia hian ami le sa noi li sing ni achan ni in soi ve thung chumi la tur chuan Russia hian ami le sa noi ni sing ni thi le hliam nei ni in a soi ve bok Ukraine General Staff chuan Indo na awanga Russia mi thi zong hi maktadoi khat point pani noi som pani borvel an tling to ni in an soi teng sing khat sang khat zanga vel Russia chona chan to ni na soya armor fighting vehicle sing ni sangli vel Russia na chan to ni Ukraine General chona soya artillery system lai pui singthum sang sari thlona jasari somriat pakhat missile sangli chuang Russia chuan achan to ni in Ukraine lam chuan an soi tiang chu ania he Indona hrimhrima hianin an pol puite chanchherna turle an chanthanna tur hi media lam an mani chantu media te pon an puan dan hi ni ve fawa Russia po hian Ukraine ina an chan chu aziak tam ve khop mai tuna Russia ina achan ai tam dei hi Ukraine chon chan angin Russia media te chon an puang ve tho ani kumsan le somni panga toplama Russia sipai te hian thlanga chung zet lak tuma an be Ukraine khochak lam khopui Pokrov le Novgorod te chu an la a Zaporizhia chimlam biala hulai pol mun za asomnga panga an la to boka
mara chu hi Russia lam chuan an la vek to ni an soi Russia Sipai reporter te chuan Kharkiv khochak lam bial ku pian sa tengin Russia Sipai engmozat anin thiar chuak ti an soi bok ani hi Russia na thunun to Ukraine na an ron chu let le mun ani hetila hian ram ria in beina lian tak tak alom chhozela infrastructure poimo tak tak mai energy infrastructure in be chet saktonin ma an ladun na saviau mai chu mi puiten an torna tur a an malak na ni do bera hei classic line ni wangin mi puiten eng an mamo atin inchung tilum turin electric an mamo tamboka chutiang hunlai tak chuanin electric hall pui in ka chet saktonin phuban in laton mekania chutiang chuanin malakna lian tak hi lakal pui chutiang kap chetura an ral thuam man tamber chu drone ani drone hi hein dona hian an mangna sakhop maya modan wara hian drone tangkai zia lang chho mol ani ber maya hunno lakal zel tura Indo na lian tak tak te po aron chuak theiania chutianga chuanin mihring tel lo mihring in rol lo na ral thuam ang chi drone te khovel sarkar hian an lamang chho tel don ni in alanga Terminator film kan nen chuanin robot kha atak takin aron che a khatiang robot warang kha kan mahuna hian a ti hi thilchiang takani chhota Indo na engpo mihring tel lawakal pui theiani chon chu du thusam Indo tu te tan po ani na china oma a chebera Sipai nunna chana don lo tina nia command center atangin drone te pon control ral rama an thlo tira chutiang chuanin an mel mahmun ma an elpui an khengpui mun ma te an vasupok dur mai thina ni atiang khan drone khalo ka phlapo ni se an ma ni Sipai nun na chan tur om lo chu a thatna pakhat ani ve hrim boka khatiang technology kha khovel thang chho zela hian an war chho tel don ni in alang ani tun ha Russia hian a tur chho mola an general ka hlum ania Putin che na in be alo ni boka ten kherson bela hianin Ukraine be na lian tham tak mai ni min khan a thlenga mi somni pali an thile to nia soi ani chutiang vel chu ni engang tekin nge Putin a hian a chan le dona eng tekin nge phubalak na hakal pui don ti te khovelin an ngai chan mek lai ania enge zanin a thleng don naktu ji nge emni engtiang tekin nge Putin a hian hmalak don ti chu khovel ngai chan le mek ania kaini pon kan ngai chang zelanga khovel thil thleng thar Indo na thuthar niemo international news politics sathulang sar zolang chi te han thur binga yang te he channel a hian kan ti chuak thina in longa chang zel don nia